page 306 et 307 ka tafsir al-Qur'an de sura 19 la dal ya Yahya khudil kitaba yettu deftere nden be quwwatin wondude sobe واتيناهم من أكم الحكم فهم أن صبيا تيكو بنيهم وهنانا كو نويدو من لدنا يمردكا منغا وزكاة كو لابدو وكان ولاتي تقيا كو هلو الله وبران كو ديغاند بوالده جبين بمبين ولم يكن ولاتك جبارا دندران كيج عسيا يدو الله وسلام علي جميك سيوني مكو يوم ولد يندو جبنا ويوم يموت يندو ماياتا ويوم يبعث يندو يمنتنو يتهيان كو ورودو sidum feƴƴi wadhkur janto fil kitabi ka nder deftere Maryam finene Maryam idin tawadat tumande o wodditino min ahli a immorde yimɓe makko ɓen makanan o yehi nokkure sharqiyan hella ka funnange woɗɗunde fattahadat o jogiti min dunihim ko wori ɓe hijaban heedode tawi mo yehi lootagol ma golle goo wallahu a'lam fa arsalna min neli ilayha faade makko ruhana ruhu amen ɗum Jibril fatamattala laha o mbadinanimo o nandintinanimo basharan neɗɗo sawiyan suka fotodirɗo labaɗo qalat nene Maryama maki inni min a'udhu birrahman mi molori Allah min ka e maɗa in kunta salatke taqiyan ko a hulowo Allah ta hewtan qala Jibril maki innama na andu min rasulu rabbiki ko min elaɗo jomma li habalaki fi yomi oke gulaman paykun zakiyan laaɓukum qala to wi anna yakunu li konno latorantalan gulamun paykun walam yamsasini me mallam basharu neɗɗo walam aku e kadi mi lataki bakiyan komi ɓeewowo قال وكذلك كوني قال ربك يوم ما دالري هو دون علي ان hayyin ko newi ولنجعله في يوم ودم آية ما للناس ونند يمبه ورحمة يرمند منا مودك امنغا وكان لاتك نون كدي امران ko fiake maqdiyan nyaawade waday sifini fahamalatu directement o wadi ko watta kon on nodday kan numéro téléphone jikki sanjanuno don fahamalatu o rondimo alego o yetti reedu fantabadat bihi o pottitodi e reedu ndum makanan o yeeno kore qasiyan woddunde hersa fa jaaha tun arim al makhadu jibi ngongol ila jidi nakhlati faade e jullere tamaro tay moy takko jullere tamaro qalatu ya laytani e jalla mittu hannami maya qabla hada ko adi nde nyalande do wakunto milato nasiyan neddo man siyan yejjitaado ona sabu musi endingo yelori mayde goy ko ta o jibi bobo ko alda e baba wi e o zini tawale o zina kanko mo felliti wona reedu fatto enen non joni goddo hino reedude do reedu do tawata mara baba tawata o hula dum o hersa dum mawbe makko kadi hula hersa dum no fijida e makko jalida e makko tumba mo ka otumo nabaka labtani ƴeewa haaju mum ala awatu no caangol turori wono hawrani modo kala ngal afirde no hawrani Allah subhanahu wa ta'ala ko mi faala wiide fanada ha onodde mo mitata sengole makko Allah ta'azani wonde o ta suno kadu ja'ala rabbuki gomdi jomma wadi tata kilema sariyan ilaygol wa huzzi dimbu kadi ilayki faade ma be jede nakhlati jullere tamaronde to saajote nde futtina alayki duma rutaban tamaroje cecce janiyan e bendude nyama wayliten fakuli nyama tamaroje de washrabi yarandiyan wa qarri aina weltina gite ma den harasunaki ya kawɗo fayma tarayinna amma so tawi woni a yiidi min albashari e neɗɗo ahadan goɗɗo fa quuli wi'umo inni min nadartu mi fodili rahmani wonande Allah sawmon korka hari on sumati kamɓe mo hoori o wolata no jeeya e ko bonnata suumaye haala kamɓe falan ukallima al-yawma mi yewtidata hande insiyan e neɗɗo fatat bi o arde makko qawma ha kayɓe makko ɓen tahmiluhu himo wondimo qalbe wiya Maryam lagad ji'ta gomɗi addi shay'an hunde fariyen weddinde ay kamɓe jahiliyagal maɓɓe tawi ɗum hari waɗali ha hande ma kamɓe dina yagal maɓɓe ya ukhta Harun kayo bandirawo Haruna ma kana abuki darale ben ma wonal imra sawi neɗɗo bonɗo hande o yiraka ɗum wa ma kanat ummuki nene ma kadi lataki kadi bahiyan bewɗo andi ɗum ɗo holli nene Maryama ko tawɗo moƴƴere fa sharat ilay o sappi faade bobo kalɓe wi kayfa nukallim kono mi wawata yewtidirde man kana on laatiɗo filma hadi ka bobo yagal ka wofordu sabiyan kopino kala directement bobo jaɓi haala kan ceccaw bobo ɓe tato woluno ka bobo yagal Isa no jeeya e maɓɓe qala wi inni mi Abdullahi komi jeeyaɗo Allah ataniya e kadi o kila alkitaba deftere وجعلني وديلا نبيا النباجو وجعلني وديلا مباركا ابنادو باركي أينما كنت كلك من لاتوري وأوصاني ووسيكلا بالصلاة جولغول والزكاة إتغول زكا ما دمت حيا ما دام مدوري
wa barran bi walidati min ko mi digganowo yumma walam yajalni wada lan cabbaran dun darankejo shaqiyan malkisada wassalamu alayya jam kisi woni an yawma wulittu nyande mi jibina wa yawma amutu e nyande mi mayata wa yawma ub'athu e nyande mi mintinte hayyan ko mi worudo dalika isa ibn maryam akulun don qissa isa biddo maryam qala dawla al haqiqa kongol gongawal alladhi ngol fi ngol be woni ender mudu yamtaruna be sikkito ma kana lillahi hanana allah yattakada ndo jogito mi wala tan biddo ju makko e dum subhanahu la bal wodanimo ida gada yal so fala mo golude amran golle fayna ma yaqulu lahu andu ko yanta de kun ko de won fay kunu de wa inna allaha andena allah rabbi kan kon joomi an ko isa woni yewtude wa rabbukum e joomo fa'buduhu rewemo hada ko dum non siratun la mustaqim feewgol faqtalafa al ahzab fi deji lutondire min bayni makko nema wobbe wi ko allah wobbe wi ko biddo allah wobbe wi ko annabajo allah jiyaado allah enen jeyaden don fawailun bone wodani lil ladina wonanda ben kafaru yeddobe min mashhad yawmin immorde nyalande seedo ndiroytende tawte ndiroytende azimin mawnude asmi bihim nani be ben o gisado wa absirhu allah be dum do yawma